Во имя настоящего и зеленого будущего президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, представил мировому сообществу водные инициативы – проведение 2 международных десятилетий воды для жизни. امروز در جهان منطقه‌ای نیست که در مسئله ذخیره‌های آب مشکلات نداشته باشد و به نقش این نعمت بی‌بها در رشد استوار اهمیت مخصوص ندهد. زیرا تمام سمت‌ها و ساحه‌های فعالیت انسانی با ذخیره‌های آب علاقه زیست دارند. از این لحاظ می‌توان گفت که ذخیره‌های آب نه تنها نعمت بی‌همتا بلکه محوری اساسی رشد استوار میباشند و این امر فعالیت دستجمعانه و مناسبت جدی را به استفاده و حفظ این ذخیره ها به خاطر نسل های آینده تقاضا دارد. С момента реализации первого международного десятилетия воды для жизни с 2005 по 2015 годы до реализации второго международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» в период с 2018 по 2028 годы. Десятилетие, цели которого могут обеспечить устойчивое развитие во всех сферах общественной жизни. Десятилетие активных действий, десятилетие развития и десятилетие достижения целей.